walillahil hamdu. Ikat tengasing umma isilanga asamaturu aserekana ni manangi seerekanima ni Pak Jului ampaka lompoi ampaka tinggi ia renna Allah Ta'ala nasaba butti kasukuranta angkasia kisere tekni pasarina rikat tengase karaeng nalandri kalompuanta kalabiranta sia gampang ngamasianta mangerikan beatanta niya katappa namalla sanggena batu mi arurun-urun sere akulo si batang nakumpulo meritampa ka anne poro asuju ampaka tunai kalenna landri bappa kalompona dikatinggianta amuji rikalak biranta nalandri pak buritata karaing niat ni masing amempo atanta aje jadi sanggelam busuk ni cini barisina ni masing tasimbar romoni cini rupana ni cini cahaya kabuyu-buyu wari barambanna sirurungan kekalak muri-muri poro lakusian rihadir kalompuanta amuji dikalak biranta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu karaing Nabi tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna nunga muti pangahinku arenna mami ni sabu ilalan salawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita rima ikaren salawa pappa katinggiku mangiri iya nasaba iya disuruh pappa batuta poro lampain tengi tojenga lampalanya kisalaya rianni alloa kilanya remi pamuji pappa kalompoa iya mi antu takabiri Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu siagan zikir tahamita alhamdulillah iya mi anne kana asi bali-bali asi sambung-sambung ampirasi anne linoa maluaraka anne iya mi anne takabere nabu sarrallina lalsukan sa'ra ribawa langire bombang anggal lurus sarana sumaya asi bali-bali asi sambe-sambe anda kai loncon tinggia annas anarsu riyati tacakoa ampan tamai pak mai takacinikanga anggoda ipakasiat takalangeranga kisambung mi ammotir na kipilangeri kipare pak mai na kipidandan namasing kikasia rikalenta antama galluruna sara bombanga iranganna kalimat takabirika Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu iya mikana masal romangimbolong batuang kana inai piati taman nendring jene mata taman mati pamai taria pitappa kairi-iri pakasiate kamaya pi tanah pakabileng-beleng alang ngeregi sara takabiri ka anne Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu anne alloa niat tallu passala laku pabattu rihadirak kalak bilantangasi kamma karanna Allah Ta'ala di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar di ayat marai nganakane kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila pasal pertama di ala siapa ia jaina perintahna Allah Ta'ala ia mi anne pasal ikananya perintah sambayang nasaba anggau kanga sambayang taela jala parallu baju beru ya reka baju kajala tak liwa-liwa pakaian tanah rotut tanah lekas seterika pakaian beru tanah sosa rapatoa mingka cukup mi pula tangkasa nata tongko auratta di ala saya siapa ia jaina perintah pasurona Allah Ta'ala ia mi anne sambayang lima waktua kami paralluan ngani anne waktu sambayanga najama-jama marenganta mingka makna sakijini kimata bija la paralluan ngani angoro kana sambayang subuah karaeng sambayang sallang la jari kunci surga kaniat kanta sallang di anja sambayang di anne ajari pamatei pasti marenganta siagang umma isilanga nakapirika sambayan yanne ajari tete pangurangin tari karaim malumpoa nalandri sambayan yanne laki amulu ripas suroang aboko ripas pisangka rigau niat tamu di paraluang as sambayang Allah Ta'ala dena nasari kisusaya ya rikabatta laka ripak maita mana satu jingi kananna Allah Ta'ala ilalang Quran surah Al-Baqarah ayat 185
5, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tina nakairokan ki, Allah Ta'ala nakairokan ki lumo-lumoa kenang natai na nakairokan ki sukkar kari kau ngasing mingka manama molomo-lomo kau kana anne sambayanga sari mingka tena tappari barang banta nakitia apilajar atutulu buku-bukunta nakalalangi kuttu napapusangan dipakainga battalaji antu kau kana sambayan 5 wattua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kaisilangan na anne kenane nga nampati sahada sagina sahada kamaya anne nataba papasan na tau tuata niya antu sallan seere wattu jai tau as-sahada mingkatina naktina anggana sahadana nasaba sahadana tina na limbang karru-karru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kenang sirik kimasin dikalenta pacce kiri agamata kitea na beta agau baji sambayang kilaku-laku ampe bagi kipa rupa na kibokoi balle-ballea sambayang ero ni boya iya dibaji dituntungi 5 wattua rokon 10 telu sambayang ero ni aseng ero ni mata tiang ni dianja sallang sambayang ujung bundutta ritapat dari sambayang 5 wattua. Aule anak cucumna adan dende nampak tompila sambayang kodong langgau kanggau baji nampak bila suju nani bilumbai di matea. Kenang puna sambayang kibawang bawangan mi antu agamanya na puna agamanya mu antu di bawang bawangan amumba mi antu kapan raka gari pak rasanganta dena mo tika sumangi kaliakan nari anne kamma kenang tuma bicaraya amumba mi balle-ballena tuma ngesenga takkaluppa mi rikalena tukalumanya nga gigilip ya sare-sare na tahu sare-sarea na rampe pisare-sarena pabalu-balu ka amumba mi jekonna wakkelet tuniramu wanta taero mi pasaile lapi palipakainga padahal tolona paccallaya tangara pappasailena tau jaiya napajari kali tutu tena ni callewawang itawa pasangalena niya pasabana niya antu ambu atantu minyana pepe yang ngasena mi anjo na pasabaki panggaukana andron tauta sere agau si pampalino kinataba iya jibotlo na ikat kinabonari na beta maki kanikapang itau baji na lekkori loanga na beta maki kanikapang itau baji na lekkori loanga lipu manakke kabulusido na kuare jangan buri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Risipagang kenani apuna licini panggau kana jai misalau loang kapasuruan na liliyang papisang kanagaukan kuttu ni suro kumbala ni pisangkai ya mami abaku ero punairo na nagaukan mami apa nagacinnaiya nangai mami tena morokol lampap pakicinana abaku ero mitairo asipang ngaliki punakamma mo anne kenang panram yang tu parasangan tagutaing iya mi anne jammanga nakana nabita ilalang hadisena diserian jammang lani angka ki antu apa barakana ritompo na anne linoa uru-uruna lana angka ki barakana butaya Allah Ta'ala lana angka ki sikamasaya ngersisina ki nanenga maka taluna lana angka ki sipagang sipaadele na hakinga ganna apana lana angka ki sipagang sipa siri-siri na ribaik-baiknya punna kamma mi anne kenang siampi-ampi balak kita sipangalai pepe asikin rampalat tukat ta sipamanikangi ambayu mirapa ngatani poterang tallam mi ada katani paumba tena mo ada lani patagalli tena tuan morokkol lani pamanjengi kamma mi anjo katiangi solongan aje ne kana solongi manai mi kappo kangal yang bonto mana untom mi bonto angal yang kappo na ikaw tau cari dia kamma ko balang-balang kay sakkang juku ilalang bunuang nairi angin nakarinay sallatang tabe kutaing kiparangku atari Allah Ta'ala umat tumaminawan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kicini kinakipaasay kaliakana rianne kana minasa kigappay antu siagang kena si paagang kena nenga sala oloang napiti pinapinawangi tiay giyo na nagiyokan tiay tanjana na tanjakang arupa-rupa mitanjana riulunna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu.
pasala makaruana anne Allah nia kan digaukan salah sere hikmana iya mi antu perintah akrobang dasarna akrobanga iya mi antu nakana Allah Ta'ala ilalan surah Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar siagang entengang sambayanga nanampa akrobangko poro aku siang napaka banikale mangid Allah Ta'ala anne parenta ya leba mina pabuti nabi ta Ibrahim riwattunna ni parenta poro an samballai anak dari tauna rapwatinna sallowa mona pakuring-kuringan na sereang waktu mi parentana Allah Ta'ala ilalan tindona takkasuma min nabi ta Ibrahim battu tanasanna apa tangara mirianana nanakana mimange dianana Ismail alaihi salam ilalam Quran surah As-Saffat falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin rigau niana morewa sa umuruna Ismail maka nabi Ibrahim maknasa kucinik ko ilalan sunangku na parintanga Allah Ta'ala an samballe ko tikam may panggapatana naka nabi Ismail o manggeku kigau kani apa na parintang ki Allah Ta'ala insyaallah niya jaan tu sallang kicini ilalang kasabarang manna mamo anjo nakana parenta baturi Allah Ta'ala bapakna taranggasela anak-anak tongis sengarua pak maina nari waktu masin niana mujarrib pak maina naremba-remba mi anakna nasoeyang kalewanna mangir serian tampa anjoren mina paraba Ismail alaihi salam napalangga mi kalewanna rikallonna anakna nanampak kana tommi Ismail alaihi salam oh manggeku kialle memang mi kitarangi pak danta solana tena naku kasih dudu pak risina natulian janiakku taat mangiri Allah Ta'ala naku pato mangiri katte oh manggeku punania masalah lingka kirangani anne bajungku mangiri Siti Hajar anron tumalas sukangku ajari belo-belo panrampaknaku mangiri tumappa kalompoku oh manggeku kipadalle nangi rupangku solana dena natapela pangamasianta nakigaukan anne parintaya si mata-mata parintah baturi Allah Ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu rigau niya na muna pagayong kalewanna sagin na tabatsi mo ceraka na latto mo sa buku-bukua mingka na lamrika kuasan na Allah Ta'ala apa mo nakasambiang Ismail siagam bembe yare kabibasa sagin na iya mi anne kamma ajali paminawanggang mangiri si kuntu umma isilanga niya kamampuna poro akurubang lapas mi anne kamma jama-jaman na Nabi Ibrahim alaihi salam lepa minapare na pinawang Allah Ta'ala nani asim mulantan na tapana ri Allah Ta'ala kamma mi katingasing umma isilanga niya kamampuna parallu ya korban tiaji masinganat tala ni suro korban tiaji masinganat tala ni samballe mingka baram-baram taji dunia ka mampuna si kurang-kurang na si kayu bembe parallu ini perhatikan sehubungan siagam parenta korobanga yani antuna kanana nabita ilalang hadisena nabita man wajada sa'atan li'ayyudahul falahu fala yaqrabanna musallah nakana inabita inainayanna mo niya mampuna korobang natena na korobang tena nikilay arif kesiri palapasang Idul Adha kamaya anne Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu na iyan najiya papilajaran aku len yalle ri pasarana pak korobanga iya mi antu nasaba olo-olo nasariakkan Allah Ta'ala baji na sapi bembe yari kaunta ni korobang abad tuang kana anjo sipakna olo-olo kakenang niya kamasin ni balaki parallu ni bella kipela-bella mi sipakna bembea kita ngerasai antu bembea sipakna bembea kenang kantu bembea punna di besok apa tantangi na ni embana amen kana nilapasanna amman rakinna kipela ni bella-bella sipa angwaya ero kanung galeni baranna tawa nakikana baranna tawa nakikana ikat tepata manna iya panipat tundrungan tawa katto dan ipakarempa di taujai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu
Pasala makatalluna ia miantu parentah hajia angunjungi di Baitullayya angunjungi di Buttalompona kareng Allah subhanahu wa ta'ala kama rinakananna ilalang surah Ali Imran ayat 97 walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Anggau kanga ibadah haji seere parenta wajib parallu risesena taunia kamampuna risesena tau belaya ia mi anne pakku siang haji paling jaya ongkosona para langunjungi Baitullayya di Makkah siagang Masjid Nabawi Madinah rigau lebat tamu anggau kang haji nasabak karesota doi sisa buta ki panassa sanggena ni akulle ni apat kulleta laki galaki morokona isilang makalimaya ningka sanna kini pasayana risipagan saribat tanta julu agamata anggau kang ibadah haji nanitol lagi hajina nasaba niana nia kata kimbolon riati tacakona tiai nasaba Allah Ta'ala naik haji tiai nasaba karaina minka erona jinikana erona jini puji kaninga kinai haji minka dino jina tandro kabajitoni pangasengana angkana nia rati tampak nikana multazam tampak ni bapalak-palak doangan nani tarima ibapalak doangan sanggena napala mika terompoka ngarilino manna ja nasapu pala akhiratna naik kiriaji minka nia kia parua di Allah Ta'ala naik kiriaji minka nia kia parua di Allah Ta'ala Allah sabana nakambaraki kaniakana empuanna kekuasana kamaya tompa kalabiranna Allah Ta'ala kamaya tompa boleh naik haji minka doi asli pabotoran asli palukakang asli korupsi penipuan sogok menyogok sanggena nia makinaki kana tombo labbaik Allahumma laka labbaik la syarika laka labbaik nikana tombo haji mabrur laki gappa ningka haji marduji ki gappa nasaba riniatta anggau kang haji tena nasantapam parentana nabita apa muna napuali Allah Ta'ala la labbaik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu nanen tumatappa kamania kahadiri baji niki pahanna angkanaya riala siapa ya jaina parentana kareng Allah subhanahu wa ta'ala mai makilaki masing kibajikin yatta nasaba Allah subhanahu wa ta'ala lagi anggaukan parentah sambayang lagi anggaukan parentah korban lagi anggaukan parentah haji si mata-mata nasaba Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim aqulu qali hadza